бүгінгі күніміздің өзекті қатысушылары алыс жақындан келген меймандар мына бұяқтан байқап қатысып отырамыз. Алайда Оштон, Атикенден келішті. Бұл орнадағы жаш өсімдік балдарды алып келіп мына uyuşturup ankep yaşlardı. Burada sportla tarbiyelap, ruh verip, bunlarda dem verip atmadılar. Uyuşturuculara özümün altından. Anan hazır Reyon'un hakimi Ahmet Güzelkoç benim altından salam aydık koğuzlar. Yaş özümün sportsmen ballarına degenden alkışın altından salamı yolda otağız. Yedir, kulunda aylarında bunday türünür. 3 yıldan beri öte otak kudağa şimdi ballardın boş vakitte, boş yürüge sport benim aleklenişi bu öte jakşı. Yüreğime de oylayın, bolğunda da bizim aylaymak, çegir aylaymak. Buna kuday bulursa, üçün ballardan çegiraçı ballar çıkarttı. Megenimizdi, yerimizdi, Kırgızistan'ın kolağın ballar dayanlandı otak. Bu Allah'a şükür. Şunday ballar küldük, dayanlanıp, Alekbeni vakfına daha bir yolu özümün altından Öldü Memleketlik Administrasyonu'nun başçısı Osman Bey Kadir Güzel Işık altından daha bir yolu sizlerge salam yolu işlerge ilgilik jakşı bugünkü meyleştirip uzvağıla deginden ana Noruzbek berkesek ona hazır evi acayip böyle sensin de yapar ana bana baldardığı bu oyun ötür. Oyun ötüründe dağı sportun madaniyatı degen var. Adap degen var. Bizim ballarda dağı kargelananda biz eli içine bulağa limandan silah çalıştık. Biz dağı bir yerge musafir olup varalız. Sonuçtan daima bu yelikteles. Köyünde kulunun yelige rahmat. Kulunun yerine rahmat. Bizde silah öttü. İşte tertipli kalma verdi. Adaptı kalma verdi. Sizler denerge geldiğinde silasalar bunlar yerden başaracak olursalar sizler de darısınlar. O sonuçtan bu sportta sizin şirketleş gerek. Bugün ötet, spor ötet. Yok iyi dağı ballar birini bölümünde birini silaha yaş istasyonlardan olsun. İşinizde bir ilgilik olsun. Sen uyuşturup otasınlar. Kanca neyesine al. Kulunda ayrılık denir. Kulunun yaşları varlık senin kolun. Kolun her iş yapıyorsunuz. Kolunda da çeşmelerle çağrı otarsın. Ben oturup bayramda suyu otam. Şurada suyu otam. Biz bu vakta boynu barma barına. Camalağa üretiyorlar. Biz de bu katışıyorlar. Daha şükür sport menajerler sistemleri jakşı yersin. Yeni söylediğin Kulunda ayrılık dengeşin tarafası Abjapar Bozkurt verirsin. Assalamualaikum, hormatly iş-çaralарның қатысушылары, hormatly balvanlar, hormatly чемпиондар. Sizler Kırgız elining keregine jaragan, dünyani döndüretken, yeni yurtimizda Kırgız deb jenegini jelbiretken azamatlar çıkart deb men sizlerden to'liq ishonib ketaman. Albatta bizning chegara aymog'ina kelgan qonaqlar, hoş kelibsizlar. Uşu chegarada çekip durgan elge rahmat, uşunday uyuşturucu işlerini жүргүзүп аткан элдерибизге аябай ыраазычылык билдирем. Biz sporttu колдойбуз. Биздин өлкө Кыргызстан түбөлүк дүйнөнү дүндүрөткөн чемпиондор чыгат деп мен сыйыктанам сиздер менен биргемин. Турпагына белгили чийик Кыргыз, туурунду көтөрөлөрүндайын бийик Кыргыз. Türköyleri çekerek tüzeyip bey, Türk'ün adına bir Kırgız. Daha bir şey olarak sizlerle yeni kişiye çıksızdan titrak durayım. Ballar, bunu bugünkü meyleştik. Благодарность выражается досуг Abjapar Abdülkarimович. Yeni gözünüzde evet olmuş. Yeni bugünkü bizning nimaga kulunlu darigerler praktikalik borboruning xizmatkarlari kelib uyushtirib bu yerga qatnashib o'tirib
sizlerin kaşınızda oynaşılarga taşınıp koysalar geleler. Var mı Taylak Müftü? Var mı Taylak Müftü? Gel. Şuların akısı da benim. Gel. Ormanım Şer Muhammed. Ormanım Şer Muhammed. Yok bu. Bunlar ben bunu kalız. Yok bu. Gel gel. Al. Yakın Muza. Kurban ve bunu tavayla. Matkarimov Said. İskenderoğlu Abbasbek. Tağayev Eminbek. Jana ушундайлы ыраазычтык кат менен Абдисалим уулу Махмудбек сыйланат. Жана ушундайлы ыраазычтык кат менен Табалдиев Айбек сыйланат. Табалдиев Айбек. Жана ушундайлы ыраазычтык кат менен Батырханов Асылбек сыйланат. Благодарность вручается Асанбаев Эрлан сыйланат. Жана ошондой эле ушундай благодарность менен Эгембердиев Асан сыйланат. Жана ошондой эле благодарность менен сыйланат Илдарбек сыйланат. Асанали. Ушундай эле благодарность Мусулманкул уулу Акылбек сыйланат.
Musulmanqululu Asılbek. Asılbek. Musulmanqululu Asılbek. Jana ошондой эле благодарность выражается Кулунду айлык өкмөтүнүн башчысы Ташбалтаев Өскөнбай Каримович сыйланат. Анда Мелдешти уланта берсек, бүгүнкү Мелдешке ак жол. Onda бүгүнкү Мелдешти ачык деп жарыялап коюп, андан кийин ушул Мелдешке ишине ак жол каалайбыз. Рахмат. Hürmetli yaşlar, bu yerde yeşil gelmeyi, bu yerde dostluk çekin. Ortamızda unutmak olsun, Kırgız eli, beken olunuzlar, birimlikte olunuzlar. Rahmat. Assalamu alaikum. Jamat, hurmatlı bugünkü turnirdin katışuvchilari, agaylar, sportsmenler, konoklar. Men özümün şu agaylar jamoatning atынан şu bugünkü turnirni ötkөрүп жаткан Оразалы агайга, көмөктөшкөндөргө, жардам берген ай башчыларга, айылдык кеңештин төрагасы сиздерге бардыгыңыздарга тынччылык, аманчылык, ушул Кулунду элинен аймағыңызда да бар şu dünyada дүңгүрөктөн чемпион болуп чыга берсин. Сиздерге тазил, ыраазычылыктар. Рахмат агайлар. Агай сизге дагы чоң рахмат агайлардын атынан дайым денсаулыкта болуңуз үчүн ушул жерден дүйнөнү дүңгүрөктөн чемпиондорду чыгара бериңиздер. Рахмат сиздерге, ыраазычылыктар. Assalamu alaikum. Bunlar ушул турнирди өткөрүп жаткан Орозбой терең ыраазычылык билдиребиз. Бардык спортсмендерди чогултуп, ушул жерге уюштуруп атат. Бул нерсе өтө оңой билебиз. Ушуга терең ыраазычылык билдиребиз. Жана Кулунду айылынын тургундарына сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай үйүңүздөргө киргизип, тамагыңыздарды берип, жатакана бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жана Нур кафесине да терең ыраазычылык билдиребиз. Let's go.